kor baman kasngi awan lam shapi da undang yalam news Kerwet uslap bat ke riang ke bajur menta kasngi arpoi terek September arjar apsau hakashnong kalong bat hakibenta jong karanikor South West Kasil District kani kalajia hakapo shiteng sngi hakapo uslap bat ke riang ke bajur kalaki
yo iki kubon baman kasni, somehow subscribe ka channel Unong Yelam News. Kumle shibu.